Cha ngizela ukuthi ungomgeji kube uye ngqo engikhuluma. Ngimbonile nawe usepost ukuthi ukhe upasile futhi. And uyasho ukuthi uyinikwa wena le post. Lutho manake befuna sithi ufailile ukhe bese kuthiwa awumele ibe lokudla. Man, ubhekana kanjani ukhe no matric la? Nakho ezaphasa nje. Ezaphasa ngena kanjani? Abantu bayabonga ngapha banconcoza bathi cha besingazi umthetho ukuthi wenza master class cha siyambongela umthetho. Cha phela noma umadipana uyafuneka ukuthi usala 10 ngoba uzophambanisa ukubala inkomo zabantu la. Hayi uyayilume iphephethe kulungile kodwa. Isigungu sisazohlala sodwa isigungu. Cha kodwa ngeke ungangibizela isigungu sabathethwa ngoba koqhamuka ikhehle lodwa lethi singabathethwa asifuni lento bese limema ngenkulumo alazo ukuthi kukhulunywa ngaliye asifuni yonke lento kuleli izwe lika baba ngeke yenzeke bese lisukuma likhalise elinye lithi uhlalaphi ngifuna ukuyifikela mina alazo ukuthi ufikwa nje azayifikele bekade kwenze njani hey ngoba bohlala beyifikela esifela mala bakithi kodwa Mchunu ngomhla ka29 futhi kufanele ufike udonse inqola engazi ukuthi awu nizongiqoshisa nizonginyathelisa abathethwa awu ngizokwenza njalo udonse inqola Mchunu yeah engazi ukuthi yobe inani phakathi kodwa nje kodwa uzela upoison engikwazi kahle poison uzela hawu bafowethu mana senithatha khona lapho hayi ayafeki bafowethu hayi afeki kanzakwethu nami ngiyayizamela bafowethu uNkulunkulu wami ishaya okay bafowethu ngithinteke mawala kanzakwethu ngiyaxolisa kanzakwethu ngenze njani bafowethu ngenze njani ngikhale yini Macingwana awungakakhali kodwa umbuzo engicela ukubuza la yeah wake wasimema mana kodwa manaka kodwa ke mnyamboze usawubuza lo mbuzo indlela umvise ngayo ubaba umhlonishwa lapha nomkhaba wakhe wathi bhadla manje le nto le ngiyibona ukuthi mina ingxenye yenhlonipho emndenini yabona okay ndabezitha ke sanitizer inkomo le phambi kwakhe yabona manje okay angibambe kanjena ke nanga umfowabo mbona umfowabo kakhe nanga impashasha le Ifanele ukujayisa ngemvunulo ke leya. Macingwana. Yebo. Labezitha uyakhumbula wenze isihlangu sika baba ekhaya kwaMchunu le enkandla usimemile. Yeah. Uyakhumbula ukuthi safika lapho. Yeah. Sathi masijika ngazi lo wamgwaqo kodwa konke yangidida lapha ngaze ngibuze bengisathi ngiyicabanga lento kodwa sengibona ukuthi angibuze namhlanje. Yeah. Sathi masijika nje sithi indaba ezitha sesizothatha umgwaqo awukhandwa futhi lo mgwaqo ngikhumbula kahle ngazi umsowaphela hey. Kodwa ukhandwa khona mawuya kwaMchunu. Ngabona ibhodi lapha ya. Elibhala ukuthi ngizwe road. Ikhona into enjalo noma wazi ikhona ngizwe avenue hillside isangize ngangeza ngathi ngizwe road avenue hillside ey shembe ey yabo ey uselikhulu lelo bhodi mana kanti usenzela wena ufaka isayini hayi ngahlonishwa uhulumeni ngesikhathi sikandebele esaphethe olukunjana useyibhuqo lomgwaqo manje uhlotshiswa manje ke bayobuyisa ke noma beke bathi ku debater khona nenyinja eyawuka legend 50 lama bhodi ithi ngeke sidlalisha yabona uhulumeni wayesewabuyisela ke phela wathi cha siyamhlonipha ephila uye nomntwana kwaphinde angene noMandela kuphela ababizwa ngomgwaqo bephila mana avenue mawumeka